Cijenjeni gledatelji, u ovom prilogu nalazimo se u Pahljevićima kod Zvornika. Povod našeg današnjeg dolaska je jedan Mubarek. Obišli smo povratničku porodicu i uručili donaciju. Naime, nalazimo se kod porodice Mustafić. Pored mene je Fadil, domaćin ove porodice. Fadle, kako ste? Koliko vas ima u porodici? Koliko vas članova ima u domaćinstvu? Imamo petero. Vas petero. Kravu niste imali? Ne. Vratili ste se ovdje kad? 2001. Naši povratnici nikad nisu rekli da im nešto treba, oni rade, žive od svog rada, bore se, ali eto kad dobiju ovakvu donaciju, onda im je to nešto veliko. Veliko je, kako ne veliko. Vi ste evo danas dobili ovdje jednu mladu junicu koja je steona 7 mjeseci. Ne muze se, znači prijateljaju je. Iako Bog da evo za nekih mjesec dana, dva vi ćete imati i prinovu uštali. Ako Bog da. Da kažemo da je donator ove mlade visokosteone junice porodica Hadrović iz Sarajeva. Hvala vam puno na ovoj donaciji i na tome što mislite o našim povratnicima. Evo, obradovali smo još jednu porodicu, 5 članova djece ima. Ima jednu dječe. Neka vam je sasreću Mihajli, ako Bog da. Hvala i vama i donatoru koji je to obezbeđio. Da, hvala porodici Hadrović. Dakle, oni su obezbijedili ovu visoko steonu junicu i još jednu donaciju, još jednu kravu za još jednu porodicu, naravno što ćete vidjeti u nekom od naših narednih priloga.